razmišljati, ali ne može čovjek da pije ljutu rakiju, da bude svako dana pijan i da bude dobar. Ne možete. Šta mislite o televiziji? I na televiziju ljudi troše mnogo vremena i to je možda neka vrsta narkotika. Pa to je isto to. Mora da se nešto bave. Jer ne mole se Bog, kad se ne mole, mora nešto, neku molitvu da radi. Da gleda neke slike, da gleda neku predstavu, da mora nešto da se ne može da bude prazan. On mora biti. Jer šta bilo da mu se da. Jeste se umorili? Pa starci su stalno umorni. Dobro, hvala vam mnogo. Ako hoćete još nešto za kraj da nam kažete. Hvala. Pa da budete dobri, to vidjet ćete sami sebe. Sami ćete sebi zahvaliti sami sebi zato što obraćate pažnju na dobre misli, dobre želje i da ne obraćate pažnju na uvrede. Usto neka vređaju. Jer onaj koji vređa, on skida sa negativom. Kad govorite o prošlom vremenu, o onom postignutom, imali nekih stvari za koje biste danas, kad biste bili u prilici, bolje uradili ili? Pa naravno da bi mnogo što učinio mnogo više. Ali vreme prošlo sad ne može. Može nam biti dragoceno vaše iskustvo da kažete nama šta je to što treba bolje uraditi, što biste vi možda... Što može, mlad čovjek može nešto da postigne, da uradi, da se potrudi. Nek se potrudite. Iako izgledamo uzaludno to, nećemo biti uzaludni. Bićemo korisni, ne samo njemu, nek će biti i bližnjima korisni. Bližnji će se ugledati na tebe i pa kaže, kad on može, što ne mogu ja. I eto, mnogo pozdiže i za sebe, i za svoje porodice kasnije, i za bližnje svoje. Da će biti dobro. Da vidite kako kod nas, kako to čudo s nama vas učini. Naši ljudi čas ovako, čas onako, čas ovako, pa se čudimo šta će biti, kako će biti. Kad oni smo nešto sasvim deseto. Da. Dobro, hvala vam još jednom. Bogu hvala. Blagoslovite. Bog da blagoslovi, Bog da ukrepi. Da vas ukrepi, ohrabre, osnaži. Da mlađima sve to ostaje. I treba prenijeti bližnjima, mlađima, iskustvo što se ima. Iskustvo dobro. A dobro se potiče. Znači sve od misli. Svaki posao na mislenoj bazi. Mislena baza to. Bez misli ne može ništa da se postigne. Znači, mislena. Kad su tako jake misli, onda treba se trudimo da u svome životu zadržavamo one misli koje će biti korisne i nama, i bližnjima, i mlađim naraštajima. Sve što je dobro, da to umnožimo. Hristos anesti ek nekron, thanaton patisas, και της
ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.